Lango. We are not moving backward. Lango self-region and later. Luak melao atia mito chwalo pocha duong tutwal bo Dr. Jane Ruth Aceng Ocero MPs kara kum tiu kitiena ento ana tikira pain because neni kirame chwala penyo lo ako so arunu atia mito penyo Honorable Minister Dr. Jane Ruth Aceng Ocero apenya tini amane MPs ilao kanen kom jone dati parliament achella me unity yenie polere walk MPs me apai ha ana an pera winyu project koro nyu tichora me MP mori ya patia tiyo ha MPs ilao ilano wa uno ba Dr. Cheomi lewi ilaka chengu ti parliament kene jammi dusho Aceng Ocero idok kwene Aceng Ocero idok kwene Aceng Ocero MP so kene ni tiu kwene constituency development fund me wahani woru kwene ha luak melao arami today inenu uno Aceng wanga be kachi ukelo ginoromo ngwa wando romo timo uno ka titiri ena yene ko poe uno opuo uno ko Dr. Aceng edo man lao pera ni opuo yejo kaka ko poyo ni jami meda hataldo bino kaka poyo ni Aceng okele wa medical camp Aceng otuchi wa pi Aceng okele wa ambulance Aceng otene wago in fact kwadno jama me Aceng otiyo do tek pull pe kwadne so daho mara chiel winyo audio mere ni ene worri kaka medical camp kuchebedo ni na riope chiemo so Dr. Aceng pe oluo joni worri chiem uluo joni jo worri pi moyo kopi kom yot kom gi kachi ngori woru ka norba imahu ko ginori kerito chao imahu ko ngibulu moko mori woru kede nyuchile iworu nwongum won medical treatment no eno iworu ti wonwongum enono peda isholo ginori ye ekaite word dahite duogi te bedo paro ka chiem keken ni worri bedo ni na rio peda ichiem in fact le wij miro mahito twal meko bokore gini Dr. Aceng Ocero ko luo jo ichem luo jo di wuot me moko pe yot komi ineno jo kere tia me chadena besho awinyo kopa aduong cha ni pito tine school omio onwe tide winyo goro ento teme ye ginoro me twe yo pirete ame binerete kede so kudi pocha me wano tio mitwene ukoni ene teri malao pa nyoka malao mered no eto ena ite kodi koda hicheki uno anang koma kong eka ote nuongode ete nungi ene na metie beruri kara ene na yedo kome lita melona malao mene kelo ko so Dr. Aceng Ocero lao miru pui tutwal in fact kaginora do pire teka lobiru kope yot kom pien medical treatment when leretia rach is very expensive so ngwame yini timo ayame o yao kum lera kana ne man ginna me jokere no miru ye dege worindia wood kwede onyo wood Kampala so Opwo to twal ginna me tio and James alela chude amita pui kom churro yeleni pe luak melao yen kanaberi ye yin pe paro ni lira pe paro kani kwene ni constituency ni yini tio kanor ke ken I lao long so manen kwede ginna me wano tio mitwene gin ole MPs meti lao anatia koni Dr. Aceng Ocero mi utwon le wich apelare
Ko chak tamuno dokirio. Mandu ilaudu ilokitika Dr. Chengi namo ibetia kena. Cho mahayang, cho mahayang, cho tikwene. Nying cho pe winyo. Ayo Tony gitikano. Ochan nakalo gitikucha. Apaj Ochan Divine, Ochan Patrick. Un kariti uno dahi pale amenere. Gentenian Constituency Development Fund. Me woru kwene. Pay winyo nyingi nora paj. Pay winyo. Maxwell akora. Dime to bero ka won nyashi. Kara kope wi biye kono. Ngoa me ititi miwai maruzi. Kohoti accountability pe. Mandi hima ya wano koro ka campaign chok. Jote choko t-shirt. Ote choko t-shirt. Sena me ote poki jo. En kar ngoa me en piso kere tiwen. Eto kope development. Kope no miyo kong jo apaj. Laha bicha bich. Unyo million achiel. Pay winyo nye. Apaj pay winyo project or amito po yo mon, amito po yo jo gama laha bicha chengo eno. Atia winyo morko ni megyo nywal romo million ario. Dangoti geni ame pero romo mo hachele kwero. Kara chemo miyo gikere chendo miti nungdo. Tia me romo million apar. Tiye Aceng Ocero jojoka malo anakoni oba konyi reme Maria bet kedi one luck melao antin dami tido kwa na penyo imiruno kara do ngo adame rikodere beri yore dukiti pay winyo ni oyero ngonyatoro Ko kadidu ibero minister we goro ningo. Lebe yeto ngonjoy video. Otino wano tikiru tino paju. Wano tino kadidu akemo mahi ningo. I like pe beru kitu. I like pe yero joy. Radio aite koboko. Me amite laudu win. Lebe me ada minister. Tia wato pingwin. Oh Johnny, an ko di lebo lana. Ule lao kuma meka di kwaro kuma kwara dano pe meeting atunge ni e kwaro. Aite yeto ngon dano kum. Lao pe kwara tataba. En kumi winyo ni dano woru gumu dure nkadi pielo. Kadi pielo na tiene lao luor liti pielo mer. Beru mele wich me winyo ni joke ne poti gongo korgi badie. Eno nwongo tek pirai neno. Aita yeto ngondano komi radio. Yini beru minister twal. Lana lana pe you know. Kadi joti akoni moyo timo gina ber. Manu kom lao bera manu. Lao bera manu etuti level lokene ame mieri war. Pien kaido yini beru minister. Kaindi beru minister. Abe beru minister. Rumi dip. Museveni jo yer okobengo. Ginda me onu miera moite mam. Ko bi jona tia ko kuchenne gino. Jono chaho pidu yo chenne gino i 2022. Pera chawane. Endo wini chaho sholo mago kuniti yeto jo kodaye. Ginda me onu miero honorable minister team. Ena yene. Eno no miero ko bi jone. Ni amane kina tie ana winyu ko hu unu pero tunu borra kono ka farida kono ka yuni ngagi ana bino abiro atekeru tima uno ber pe angeo but ana bino abitieko perkiu atieko abe etinge yichen na joti borri pero mo bedo borri utichi mogo okuo kom tie jo abalo tie kom da yin pe kwerba jo abalo tich kom tie eti yin no mieri kwa kisha look joni le baber yidi bedo minister chenne da tie gire
En siente kono pe mio jo woro jo. Neno pe ha siente mo. En pe mio jo woro jo akada siel dano ku ginoro ke ken kitoro ke ken. Ento manu pe ti maber kono ba minister. Ara kobi pe ti maber atwal. Neno. Kodi lebo pe ti maber. Tino ti pajo. Komi radio ajolom tia wenyo. Pe ti maber. Kum minister apiri tech working. Achu jo wori dan komba. Ineno, eti chaho ti mujami moga me gime otine tino pe kodi leba jira wako bwendo. James alela chuda menya wuchwe gira ngera luag mela ako ni omedu ulukere chwako Dr. Jen Ruth Aceng Ocero. Aceng kelo jami pasho. En po beda tuduba, en obedo bueno. Dang pe gwera tata min bueno. Kodi min gweno manna menyualo toe piera rio wie teda beku duchi. En Aceng eno. Apo yo wari yobe waka Patch Main Hospital, wari yobe wakuna bear. En ngwa me wano tiyo mita passion no. Meda ti pe un pe para yeta jo. Kadi la pe apoyi meda yin Dr. Jen Ruth Aceng Ocero. Kuineno ko loki million na meo ti awajili. Tindi wede Aceng mio million. Mia sheli piera ngwen. Eti chine kartie ba. Chine siye kom. Pien kay neno dano kwanyo million. Mia shiel kede piera ngwen nono. E kate konyo kede jo. So MP so kene ni. Gino tuti mo chene gi kede ngo. So manen gino me wano tiyo penyo. Daanti ya mituni MPs duj ameti lao. So gin miro shak neno ni omniyo wa accountability. Nwa wano tiyo mito obera accountability. Kong MP achiel chak duoga accountability. Ba Dr. Aceng Ocero. In fact, anakwayo uno tich me radio. Chak luongo uno MPs ni alua. Pien pedango bino ba. Pedango mi yugi ni program moro. Pien gime anyurape. Ulingi ti akadi parliament. Jodang peloho. Kare man MPs wane. Koin gido ti kwene. Edo wano nianga ber. Onianga ber ni chente kong tie. There's money. Ame miro jo spending. Wano miti MPs chak nyuti wa gina me gino ti utiyo. So anakwayo uno tich me radio. Chak luog muno MPs ni achel. Amiti kwa ichaho uni ya apaj. Apaj dung MPs ni apaj akadi rupinga mwane. Pei winyi nyingi. Acho kadi duahe lohi parliament. Mondo rob mi cheno gido achiena. Jo legni ti. So, aramito po yu twal Jen Ruth Aceng Ocero. Pe ngwame yiniti itimo. Medical camp yinitimo ni. Gina me akwa yini lwen dohya. Tek. Oberu tuwa diabetes. Diabetes oberu tuwa right. Ame tia wono jokum jo tia rem kida ling. Pien yateri welo pe kuoni duj. Konjoy lao dohi kopi kom tuwa diabetes. Punjoy kom diabetes. Wang jo tia to manu kom diabetes. Gupu tumi kom joko. Jo ti peho. Jo kene cha duj nuti a word large. Diabetes no. Dr. Aceng konjoy lao dohi kopi kom tuwa diabetes. Apo you know twalan James alela chuda. Luak me lao anakobiwu. Ni ochua huunu Dr. Aceng Ocero. Nahiya giki chwaki gupi komi duj. Chwaki gini yi duj Dr. Aceng Ocero. Keken. Pien dana me wuru kelle wa ginoro pasho. Pe chama. Ba jono kene ni hen. Aceng pe chama. Nena tia word gira yo atia word akuna winyo kede loka Dr. Jen Ruth Aceng Ocero. So harakoni wun mede wuna mede. Ana poi to twal joka malo ba mi ugum.
Tino mea mara man James alela chida. Bye. Bye. Apoyo no to try. City.